Iyakhuz indoda madoda bona ndlebe makezwe Wafa sasese sikushaya indiva ulungile besihleka sibezwa ngithi uJehova sasese sikushaya indiva ulungile besikhuluma sibezwa kuthe namehla endlebe naso ulungile besikhuluma sibezwa kuthe namehla endlebe naso siyezwa bakhuluma abantu okuhle nokubi madoda kodwa ngesinye isikhathi kudingeka ukuvumele kungene ngapha kuphume ngalena madoda Bembule
lacisha lagcwala ngento singelona iqiniso. Ukushona komTakaDlamini abanye abantu basibisa ngamaqhawe, abanye njalo bathola ingxoxo etshwaleni. Ukuphatheka mina komntanami, abanye abantu bakhalisana nami, kodwa abanye bathola into yokuhlekisa. Ubuntu zihlobo zami akusinto ethengwa ngemali, ubuntu uyazenzela. Unazo